Nana akwasiko kwa baba beche ye nana Prempeh ene Santehemaa ni nua bema baako edene ko hwan ne betima tene nsa Santehene so nipa hwan ene na sa nipa ko na to wencham na ato no sabo na no wale a wode didi aso je onfa ntwale so na hini de yetena se nana no wanya wo no mema wo babese aso do asimu sai Santehemaa do otene sai woso watone nsa wan so meme ba kwase afrane so ene na nka to wencham na ato no meme ba kwase afrane esa okron fisi obekira nansia wo boa keka na kwa wana betima tene sa o meme ba kwase afrane so wonderful adobre nana na misi opoku tenten na misi opoku ti ya na edu broni na tribi nse ya na masonfo mienu na ya kwasoma mo hene konkonti ba wadwe ya esika ne gro edu obunu wae na na se tutue nyankonsono ma obegu onyame so edu obunu wa na na se tutue nyankonsono ma obegu nyame so edu obunu wae aye no edu obunu wae asemi se meka na menya manka meka nke beyedai edu obunu wa asemi se meka na menya manka meka nke bedio edu obunu wae abna usuwa ene ne bebo nkomo yi wa utimi se wa redere enwom kro no ne tuo mu na baako na aka na mesi akire de beba nasa no wa bin mu nso ena sini twa mu nso no onim twapa wono na ne bebo nkomo yi minum ye nu yesua de e afiri mu ye ho nwom no bia ye to a na ye nte ase no ye ho na nkyerase tie mfanya adesua de emfa mu yekotodwom na ye mfa entu apo ewo na na o number no ye twa to me number no 0244 588 357 0244 588 357 I pray when in a wow, but you dance on your end. Yes, I pray when